The day the Lord has given us to be blessed and rejoice in it. Umunsi ducelebra kuzuka k'umwami Yesu. The day we celebrate the resurrection of Christ Jesus. Imana izure byinshi mu buzima bwacu. May the Lord resurrect so many things in our lives. Imana ihindure byinshi mu buzima bwacu. May the Lord do change so many things in our Reka lives. twongere twakira umwami w'abami muri twe. Let's receive and recognize him in the name of Jesus. Hari amatangazo makeya nagomba gutanga. I've got a few announcements I want to share. Nyuma y'icyumweru twari tumaze twiga. After the whole week I've been studying, turasubira muri gahunda isanzwe y'amateraniro mu mibyizi. we are going to do a recap of the normal services, weekly services. Cyambere nuko dufite Zoom kuwa kabiri. First and foremost, we have service on Zoom on Tuesday. Turashishikariza abantu bose kuyitabira. We encourage all the people to join. Dufite amateraniro yo kuwa gatatu. We have Wednesday services atangira saa 9 that begin from 3 p.m. akageza saa 12 up to 6 p.m. Reka dushime Imana kubw'icyo kintu. Let's do thank God for that. Hanyuma tukagira na Zoom mu Cyongereza kuwa 4. We also have a service on Zoom on Thursday. N'amateraniro yo ku cyumweru mumaze kuyamenyera. And also Sunday services that we are accustomed to. Reka munyemere duhaguruke dusome ijambo ry'Imana. Allow me to get started as we read the word of God together. Luka ubutumwa bwiza. The good gospel according to Luke. Igice cya 24. Chapter 24. Murongo wa 13 kugera kuri 35 ndasoma harehare gatoya. Verse 13, I'm going to be reading long scriptures. Nuko uwo munsi babiri muri bo bajyaga mu kirorero cyitwa Emausi, kuva Yerusalemu kugerayo ni nka stadiyo 60. Nuko baganira ibyabaye byose. Bakiganira babazanya Yesu arabegera ajyana nabo. Ariko amaso yabo arabuzwa ngo batamumenya. Arababaza ati muragenda mubazanya ibiki? Bagaragaje umubabaro. Umwe muri bo witwaga Kileopa aramusubiza ati mbese ni wowe wenyine mu bashyitsi b'i Yerusalemu utazi ibyahabaye muri iyi minsi? Arabaza ati ni biki? Bati ni bya Yesu w'i Nazareti, wari umuhanuzi ukomeye mu byo yakoraga n'ibyo yavugaga imbere y'Imana n'imbere y'abantu bose, kandi twavuganaga uburyo abatambyi bakuru n'abatware bacu bamutanze ngo acirwe urubanza rwo gupfa bakamubamba, kandi twiringiraga yuko ari we uzacungura Abisirayeli. Uretse ibyo, dore uyu munsi ni uwa gatatu uhereye aho ibyo byabereye. None abagore bo muri twe badutangaje, kuko bazindutse bajya ku gituro ntibasangamo intumbi ye. Nuko baraza batubwira ko babonekewe n'abamarayika, bakababwira ko ari muzima. Kandi bamwe mu bari bari kumwe natwe bagiye ku gituro basanga ariko biri uko abagore batubwiye, ariko we ntibamubona. Arababwira ati mwabapfu mwe, imitima yanyu itinze cyane kwizera ibyo abahanuzi bavuze byose. None se Kristo yari akwiriye kubabazwa atyo ngo abone kwinjira mu bwiza bwe? Atangira kuri Mose no ku bahanuzi bose abasobanurira mu byanditswe byose ibyanditswe kuri we. Bageze bugufi bw'ikirorero bajyagamo, agira nk'ushaka kugicaho. Baramuhata bati se waretse tukagumana kuko bwije kandi umunsi ukaba ukuze? Nuko arinjira ngo agumane nabo, yicaye ngo asangire nabo, yenda umutsima arawushimira, arawumanyagura, arawubaha. Amaso yabo arahumuka, baramumenya, maze aburira imbere yabo, ntibongera kumubona. Baravugana bati yewe ntiwibuka ukuntu imitima yacu yari ikeye ubwo yavuganaga natwe turi mu nzira adusobanurira ibyanditswe? Uwo mwanya barahaguruka basubira i Yerusalemu, basanga abo 11 bateranye hamwe n'abandi
bumva bavuga bati ni ukuri umwami Yesu yazutse ndetse yabonekeye Simoni. Nuko babandi babiri nabo babatekereza ibyabereye mu nzira n'uburyo bamumenyeshejwe nuko amanyaguye umutsima. Reka turangirize muri Yohana ubutumwa bwiza igice cya 20 umurongo wa 15. Let's conclude in the book of John chapter 20 verses 15. Yohana igice ni cya 20 umurongo wa 15 n'umurongo gusa umwe. Haravuga ngo Yesu aramubaza ati mugore urarizwa n'iki, urashaka nde? Yibwira ko ari umurinzi w'agashamba, aramubwira ati mutware, niba ari wowe umujyanye ahandi mbwiraho umushize nanjye mukureyo. Reka ngeze ku murongo wa 16. Yesu aramubwira ati Mariya. Arahindukira amwitaba mu Heburayo ati Rabuni, risobanurwa ngo databuja. Reka twike hasi. Let's get seated. Hari indirimbo zijyanye n'iki gihe numvaga naririmba kuko zindimo cyane. There are songs of Easter that I felt I could sing. Ariko kubera umwanya ntabwo nziririmba, wenda turaza kubigira mu materaniro ya nimugoroba kuko yo twongerewe nk'amasaha. Maybe we are going to do it in the third service because at least we have more hours. Ariko iki ni igihe cyo kuririmbira Imana, iki ni igihe cyo gushima Imana, iki ni igihe cyo kuyitambira, iki ni igihe cyo kuyiramya kubera ibyo yakoze. But this is the day of rejoicing, praising the Lord, magnifying Him, exalting Him because of what He did. Iki ni cyumweru gikomeye cyane kubizera Imana. It is the greatest week upon the believers. Gitangira kuva ku cyumweru kikageza none. That begins from last Sunday up to today. Nkuko mubizi ku cyumweru wari umunsi Yesu yinjiye i Yerusalemu, yakirwa mu cyubahiro cyinshi, basasa amashami n'imyenda yabo ari ku cyana cy'indogobe. As you know, it was a triumphal entry when Jesus was going to Jerusalem, being ridden on a donkey on the Palm Day. Kuwa mbere niwo munsi ukomeye ubwo Maria yamusutseho amavuta y'igiciro ndetse bitera Yuda kubabara. On Monday, it is also another great day when Mary smeared him with the fragrance oil, which made Judah to be angry. Kuwa kabiri niwo munsi twibuka Yesu yavugaga ko umwe mu bari kumwe nawe mu bigishwa be yari bumugambanire. On Tuesday, it is the day we remember when Jesus was announcing to the disciples that one of them would betray him. Ndetse nawo munsi yavuze ko Petero ari bumwihakane. And this is also the day he said that Peter would disown him. Hanyuma kuwa gatatu wabaye umunsi ukomeye niwo munsi nyine Yuda agambana. Now on Wednesday it was a great day because this is the day Jude betrayed Jesus. Kuwa kane niwo munsi Yesu asangira n'abigishwa ibya Pasaka, aboza n'ibirenge. On Thursday, it is the day Jesus shared with the disciples the Passover and washed their feet. Kuwa gatanu niwo munsi Yesu atanga amaze kuvuga amagambo 7 akomeye twagiye tugarukaho mu mbuga muri iki cyumweru. On Friday, it is the day Jesus died after saying 7 words that we kept on sharing this week on different WhatsApp Hanyuma groups. kuwa gatandatu niwo munsi yageze ikuzimu yaka Satani imfunguzo, niwo munsi yakoze umurimo ukomeye wo kuvugana n'abera. And on Saturday, this is the day Jesus did a tremendous work whereby he went to hell, took the keys from the devil and triumphed and got the victory. Hanyuma ku cyumweru niwo munsi Kristo yazutse, reka tumukomera amashyi menshi. On Sunday, it is the day Jesus rose again. Let's clap for him. Uretse kuzuka niwo munsi yatangiye kwiyereka benshi barimo n'aba ngaba twasomye. Unless resurrecting, it is the day he began to manifest to many, including the ones we have just read. Nashatse kuvuga gatoya uburyo yiyeretse abigishwa babiri b'Emausi. I want only to speak about on the road of Emmaus, or the way Jesus revealed himself to the 2 disciples. Birivuga ko bari bavuye i Yerusalemu bagenda Emausi, hari hafi urugendo rw'ibirometero ngira ngo bigera nka 10. The Bible clearly says it that they had a journey from Jerusalem heading to Emmaus, approximately a journey of 10 kilometers. Iyi nkuru ndayikunda cyane.
I love this story so much. mu banditsi bane Matayo, Mariko, Luka na Yohana yanditswe n'umuntu umwe gusa ari we Luka. About 4 authors, Matthew, John, Luke, and Mark, it was only Luke who authored about this story. ariko abandi bose yagiye yiyereka benshi bagiye babahurizaho. But other people Jesus revealed himself to, they got the same message in the kubera book. iki yanditswe? Why was it written? kamanze mvuga iki cyanditswe dukunda cyane, Let me first speak of this scripture we love kivuga ngo most, ibyanditswe byera byose which says that all scriptures, byahumetswe n'Imana, they were breathed by ngo God. bifite umumaro wo kwigisha, They are to teach us, bifite umumaro wo kwemeza icyaha, they are to convict us of the sin, bifite umumaro wo gukorija cyangwa gukosora, they are also to correct us, mbese guhanira umuntu gukiranuka, to turn a person to righteousness, kugira ngo kumutunganye abe umuntu ushyitse rwose. for them to cleanse a person thoroughly, to be a whole. impamvu Luka yanditse ariya makuru ni ukugira ngo bitwigishe kandi bidutunganye tube dushyitse, tumenye Pasaka kandi tuyimenye neza. The reason as why Luke wrote about this story is for us to get to know and understand the Passover or Easter and to be the whole. ntabwo iyi nkuru yandikiwe abo mu gihe cya Yesu. This story was not written upon the people of Jesus. The abo mu time gihe of cya Jesus. Yesu bose bamenye ko Yesu yazutse, bamwe bahuye nawe, abandi bamuvuze amakuru, abandi bahuye n'abahuye nawe. Some of the people, or all the people by the times of Jesus, got to know that he rose again. They saw him, and other people also had the story from their brothers and sisters or relatives. niba hari inkuru igira abahamya ni ukuzuka kwa Yesu. If there is a story that has witnesses, it is the resurrection of Jesus. Pawulo yandikira Abakorino mu gice cya 15 cy'urwandiko rwa mbere yababwiye amakuru yo kuzuka. When Paul authored to Corinthians, the first book of Corinthians chapter 15, he told them the story of resurrection. avuga ibimenyetso birindwi, He's talked about the 7 signs, ariko nkunda bibiri muri byo. but I love 2 of them. iki kimenyetso nkunda cyane The sign I love most, ni igitanga abagabo. it is the one that gives aravuga ngo witnesses. yabonekeye abantu barenga 500, He said that he revealed himself to 500 ngo plus kandi people, bamwe muri bo baracyariho. and some of them are still living. mu gihe Pawulo yandikaga, By the time Paul was authoring, bamwe muri bo bari bakiriho babihamya. some of them were still existing to witness. aravuga ngo hanyuma He said, therefore, ngo nanjye arambonekera ngo ni nk'icyenda. he revealed to me I was like the 9th. Yesu ahimbazwe. Praise be to nanjye Jesus. arambonekera, He also revealed nawe himself to me. yarakubonekeye. He revealed himself to Kristo you. aracyabonekera abantu. Jesus is still revealing Kristo himself to kuri you. Pasaka The true Christ of ni umwami Passover, uriho, ni umwami muzima, ni umwami uboneka, ushobora kumushaka ukamubona. he's a living king. He still exists. You can search him, you can seek him and find him. So, byanditswe kubera twebwe, So all scriptures were written because of us. nitwe dukeneye kwemezwa umuzuko wa Kristo, Because we are the people who need to understand and affirm the resurrection kugira of ngo Jesus. twemere ko Kristo yazutse. For us to understand that Jesus rose. iyi niyo nkuru nziza mu butumwa. This is the good gospel. Pawulo yandikira Abakorino, Paul authored to Corinthians. arababwira ngo iyo Kristo atazuka, He said that if Christ had not ngo risen, ubutumwa bwiza tuvuga bwaba ari imfabusa, the message of the gospel we do speak would be in vain, ngo no kwizera kwacu kwaba ntacyo gushingiyeho. and our faith may not be affirmed on the foundation of ariko noneho God. Kristo yarazutse, But now Christ rose ngo again. niwe muganura w'abasinziriye. He is the first seat of those who are sleeping. nibyo byiringiro by'abazima, He is the hope of the living. kubera yuko yazutse Because he rose again, natwe tuzabaho iteka we ryose. shall also live forever. reka tumukomere amashyi uwo Let's mwami give a w'abantu. round of applause to him. ayo makuru ndayakunda cyane. I love that story so much. inkuru y'Emawusi, The story upon Emmaus, inkuru y'Emawusi. the road
upon Amos. ni twebwe yandikiwe It was written to us. kubera yuko itorero ryo mu gihe cyacu rikeneye experience ya Pasaka kuruta inkuru ya Pasaka. Because the church of nowadays need the experience of Amos rather than the story only of Amos. Tujya tuvuga amakuru ya Pasaka, abana bacu barayazi, abagore bacu barayazi, bakuru bacu barayazi, barumuna bacu barayazi, n'abaturanyi. We do speak of the story of Easter. Our children, our wives, our husbands, our neighbors, our relatives, and the citizens, they are all aware of Easter. Utarayisenzeho yayihereweho konje cyangwa yayihereweho carte cyangwa yambareho umwenda mushasha cyangwa yayisohokeyeho niko bibaye. If you have not prayed on Easter, maybe you got a Easter card, maybe you got a holiday, maybe you got to put on a new cloth, you got to do something that is unusual on that very Ariko day. kuyimenya bitandukanye no kuyibamo. But knowing Easter is different from living it. Kuyimenya bitandukanye no kubaho kubwayo. So knowing Easter is different from living upon the Benshi Easter. Pasaka ni event au kuba ubuzima. To many, Passover is an event rather than being a life-centered. Nyamara Kristo yaravuze ngo mujye mukora gutya kugira ngo munyibuke ntimuzigere mwibagirwa Pasaka mu buzima bwacu. Uru ni urwibutso tujye twibuka yuko yapfiriye abanyabyaha twebwe. Rather, Christ said that you have to do this in remembrance of me. We have to acknowledge that he died on behalf of we sinners. Amos. Inkuru y'abigishwa babiri. The story of two disciples mu mudugudu mutoya witwa Amos. in the small village named by Amos. Umwe yitwa Cleopas, undi Bibiliya ndimuvuga. One is called Cleophas, another one is not mentioned in the Bible. Igereranywa n'urugendo rwo mu buzima bwacu bwa Gikristo. It is compared to our Christian journey. Bibiliya yavuze ngo wari umunsi bari bafite akababaro. The Bible has said that it was a day they had grief. Bariya bigishwa bari bafite akababaro. These disciples were in total grief. Barimo bagenda bacitse intege bihebye. They were discouraged and hopeless. Bafite amakuru y'icyamugongo bareba imbere yabo bakabona umwijima gusa. They had the discouraging news, only seeing darkness ahead of them. Buzuye bwihebe no gushidikanya. They were filled with doubt and hopeless. Kubera iki? Why? Kubera nibura ibintu bibiri. At least because of two reasons. Icyambere, First, ibyo babonye. what they witnessed. Reka mbibibutse ibyo babonye. Let me remind you of what they saw. Babonye Kristo They saw Christ mu mbaraga nyinshi, in the greatest power, akiza abarwayi, healing the sick, agaburira abashonje, feeding the hungry, agira neza, doing the good deeds, avuga ubutumwa bwiza. speaking the gospel, Abana n'abantu being with people. bamubona mu shusho nziza. They saw Jesus in a good image. Baramukunda, baramukurikira. They loved him, they followed him. Bumva bazakomezanya nawe. They felt they could continue with Undi him. munsi Another day, babona Kristo baramufashe. they saw Jesus being taken. Bagira ngo arikura bamufashe. They thought maybe Jesus would save himself. Ntiyabikura. Jesus did not save himself. Ahubwo bamukoreza umusaraba uremereye. Rather, they made Jesus to carry the heavy cross. Bamukomeje umusaraba uremereye cyane. They made Jesus to carry the heavy cross. Nibutse ya ndirimbo. I remember the song. Bamukomereka umusaraba uremereye cyane. They made him to carry the heavy cross. Baramushorera. They led him. Bamujyana i Nyabihanga. They took him and Golgotha. Bamugejeje i Nyabihanga. After reaching there, Bagenda bamukubita. they went beating him, Bamukira mu maso. spitting him in the Bamubwira ngo face, wakijije abandi. telling him you saved Uno others. munsi wikize. You have to save yourself today. Abona baramuzamuye ku musaraba. He saw himself being risen on the Babona cross. baramumanitse. They saw Jesus being Batangira crucified. kumukira mu maso. They began to spit him. Agira inyota. He was thirsty. Amazi amushiramo. He was dehydrated. Asaba icyo kunywa. He asked for a drink. Bamuramiza sipongo babireba. They brought vinegar. Bamushumita amacumu.
They spared him kugeza igihe Yesu acikana until the time Jesus was on his last n'amaso breath. yabo babireba With their eyes seeing kandi it, bazi ko nta cyaha yakoze. yet they knew it very well that he was not Icyo nicyo kintu sinful. cya mbere cyabaciye intege. That is the first thing that discouraged them. Icya kabiri cyabaciye intege, The second thing that discouraged them, babwirwa amakuru they heard the news, ameze nk'impuha which should be like a gossip or a avuga ngo rumor. noneho Kristo yazutse, So they had something like a rumor that Jesus has risen ariko again. bayavugaga neza But those who were speaking it very well, bakavuga ngo twageze mu mva they said that we were at the tomb. tubura intumbi yiwe, We did not see his corpse. bibaca intege. So it discouraged them. Bari bazi ngo babuze Kristo, They thought they had lost Jesus, ariko nibura basigaranye imva yiwe, but at least they would go at the grave. They see the bazajya tomb. bajya bajye kuririrayo. Maybe, probably they would go there to mourn. Niyo mpamvu bari bacitse intege, That is the reason as why they had this. They bakiri got muri ayo discouraged. makuru So in the middle of getting the rumors, Yesu arabasanga. Jesus revealed himself. Yesu wazutse Jesus rose, ajya yiyereka abafite akababaro. reveals himself to people who are in grief. Niba ufite akababaro If you are in sorrow, ngo ufite inkuru nziza, I have good news for Kristo you. arakwegereye. Christ is near you. Abana n'abanyamubabaro Jesus dwells with the sorrowful kubera people. yuko yababaye Because he also grieved akababazwa. and he was beaten and Ni wo stricken. wenyine ushobora kumva bababaye. He is the only person who can experience the one who is Iyo grieving. tubabaye By the time we are in abandi sorrow, bose badutera umugongo, every other people, they turn their back ariko to us. Kristo aratwegera. But Jesus draws closer to us. Bagendaga bababaye, They were walking in grief. Kristo arabegera. And Jesus came nearer. Amaze kubegera, After Jesus had come Bibiliya close, avuga ngo atangira kuvugana nabo, the Bible says that he began to speak to them. atangira kuvugana nabo. He began to speak to them. Bibiliya yavuze ngo The Bible has said babuzwa kutamumenya, they did not understand him. bahishwa kumumenya. Their eyes were blinded. Hari impamvu nk'eshatu. A couple of three reasons. Impamvu ya mbere, The first reason, hari igihe Imana sometimes God ihitamo kwigisha umuntu mu buryo buri progressive, decides to teach you in a progressive manner, mu buryo buri gradual, in a gradual way. akagenda kwiyereka gahoro gahoro, God reveals to you gradually, ukagenda umumenya gahoro gahoro. and then you get to know God gradually. Niko Imana yashatse kubiyereka uriya munsi. This is the purpose the Lord had on that day to them. Mwibuke ni abigishwa, Remember, they are disciples. baramuzi, They know him. barasangiye, They shared with him. babanye nawe, They were with him. baramukurikiye kugeza apfuye, They followed him until the last kugeza breath, ahambwe. until he was buried. Ari kumwe nabo, karavugana nabo, He was with them and speaking to them, ariko ntibamumenya but their eyes were blinded kubera yuko Imana yashatse ngo gahoro gahoro bagende bamuhishurirwa. because God wanted to reveal Jesus to them gradually. Impamvu ya kabiri, The second ibintu reason, ntibyari byagenze nk'uko babitekereza. things had not occurred in their expected way. Iyo ibintu byagenze uko tutabitekereza, tugira amakuru atandukanye n'ayo twibwiraga. When things happen unexpectedly to us, we get the information or we get to be misinformed. Bagiraga verisiyo ya Mesiya itandukanye n'uwo babonaga. They had a different version of Messiah, different from who they were seeing. Mesiya wagombaga kuza ari umwami, Messiah who had to come as a king akabakura mu mategeko y'Abaroma, and then draw them from the law of the Romans, akima agashyiraho leta. and then to be crowned and then make the government. Bari bazi ngo azazana revolisiyo politike, They thought they would get the political revolution, ariko azana revolisiyo spirituelle. but only Jesus brought the spiritual revolution. Abamubonye babona aciye bugufi, For those who saw him, he was so humble. avukira ahantu haciye bugufi, He was born in a simple place, akurira ahantu haciye bugufi, and then he grew up in a mere place, akurira mu nzu y'umubaji. and then he grew up in the house of a carpenter. Bamureba bakavuga ngo uyu ntabwo ari Mesiya. When they would look at him, they would say, "This is not a Messiah." we Atangiye expected." gukora ibitangaza, When he began to do miracles and wonders, baravuga ngo hariya aba ari Mesiya, they said probably he would be the ariko Messiah. bategereje ko aziye.
kwima, But they waited him to be on the throne. amaze gufatwa, When Jesus was caught, amaze kwicwa, when Jesus was killed, amateka ya Yesu yarashize. so the story and history of Ariko Jesus was ndashima ended. Imana, But I do thank God. iyo tuvuze ngo amateka arashize kuri Yesu, When we say it is finished about Jesus, nibwo amateka atangira kuri we. that is when it is beginning. Abavuze ngo birarangiye, Those who say that it is finished, niwo munsi byatangiye. that is the day it began. Pasaka Passover, ni intangiriro, it is the new beginning. niyo ntangiriro y'ubuzima, It is the beginning of life. niyo ntangiriro yo kwizera, It is the beginning of faith. niyo ntangiriro y'ubutsinzi, It is the beginning of victory. niyo ntangiriro yo kunesha. It is the beginning of the Pasaka triumph. ni intangiriro, Passover is the beginning. uwo urupfu rutaheranye, The one that death would uwo did not hold. azarama. He shall live Nibwo forever. buhanuzi bwari buriho, That was the prophecy. azarama, He shall live forever. wazabona urubyaro rwiwe, They shall see his abo offspring. yacunguje amaraso. Those he redeemed with his Kristo blood. yarazutse, Christ rose. reka tumukomere amashyi menshi. Let's give him a round of applause, a mighty hand clap to Jesus. Hallelujah. Arimo aravugana n'abigishwa bamuzi, He's speaking to the disciples he knew. ariko kubera circonstance n'uburyo yabagaragariyemo But because, ntibamumenye. but because of the circumstances and the way he revealed himself, they were blinded. Binyibukije Mariya na Marita, It has reminded me of Mary and Martha. musaza wabo ararwara, Their brother got sick. musaza wabo araremba, He got ill. batuma kuri Yesu ngo ukundi ararwaye, They sent a message to Jesus that your beloved is sick. ariko Yesu ntiyaza, Jesus did not immediately come. atinda kuza kugeza apfuye, He took long until he died. atinda kuza kugeza ashinguwe, He took long until he was buried. atinda kuza kugeza amaze iminsi ine mu mva. He took long until he spent 4 days in the Kuri grave. uriya munsi wa kane On the 4th day, Yesu abona kuza, Jesus came, showed ageze up. iruhande When he showed up, biravuga ngo Betaniya, the Bible says ngo hari Bethania, yegeranye na Yerusalemu, it was closer to ngo hari Jerusalem. sitadiyo nka 18, It was also like miles, ngo like 15 bakibona miles. Yesu aje, When they saw Jesus coming, Marita Martha arirukanka ran. ajya gutega Yesu, He ran to welcome Jesus. ahuye nawe amwikubita ku birenge, And then getting to Jesus, she bowed aramubwira down. ngo iyo ujya kuba hano She said, if you had been musaza here, wanjye ntiyari kuba yarapfuye. my brother would not die. Ayo niyo makuru tujya tugira, This is the news and the iyo information. ibintu we have. bitagenze uko twari tubyiteze, When things happen unexpectedly to tujya us, tugira ngo byarangije, we think it is ariko iyo over. Yesu yahageze But when Jesus shows up, ibyarangiye biratangira. what seems to be an end begins. Ageze iruhande rwa Marita When he came closer to aramubwira ngo Martha, musaza wawe azazuka, he said, your brother shall rise again. aramubwira ngo izo nari mbizi, Martha said, I knew it, Jesus. umunsi wo kuzuka ko bapfuye azazuka. Yes, on the resurrection day, I know verily he shall Aramubwira rise. ngo ninjye kuzuka, Jesus said that I am the resurrection. aramubwira ngo ninjye bugingo, I am the life. unyizera wese Whoever who believes in nubwo me, yoba yarapfuye even if he who dies, azazuka. he shall rise again. Niba yarazuye Lazaro, If he rose Lazarus, kuzuka byari byoroshye kuri we. it was easy upon him to Pawulo rise. arabireba, Paul saw aravuga ngo it. niwe muganura He said that he's the feast. abaryamye basinziriye. Those who are sleeping, Umunsi umwe kubera we, one day because of him. ngo kuko urupfu rwazanwa n'umuntu umwe, Because death was brought by one man, ubugingo buzazanwa n'umuntu but umwe. life shall be brought back by another man. Kristo ni umwami w'abantu, Christ is the King of Kings. Kristo yarazutse, Christ rose again. Kristo ni Adamu wa kabiri. Christ is the second Adam. Adamu wa mbere The first Adam, yaratsinzwe he was defeated ahantu hitwa muri jaride ya Edeni. in the Garden of Eden. Adamu wa mbere The first Adam, yashutswe na Satani he was deceived by the devil muri jaride ya Edeni. in the Garden of Eden. Adamu wa mbere The first Adam, yatsinzwe he was defeated no kurya igiti of eating of cyo the fruit muri jaride ya Edeni. in the Garden of Eden. Kristo Adamu wa kabiri Christ, the second Adam, yatsinze he defeated muri jaride ya Getsemani. the Garden of Gethsemane.
inyabihanga Golgotha, ku mugaragaro publicly, atsinda rupfu he defeated death, atsinda satani he defeated the enemy, arwivuga ku mugaragaro. triumphed it over it. Kristo Christ, yashutse satani Christ deceived the enemy. yashutse satani. Christ deceived the enemy. Satani yarazi ngo The devil knew that nasingira Yesu if he would hold Jesus, azaba amurangije, he would finish him. ariko Yesu yarazi ngo But Jesus knew it very satani well. namufata If the devil niwe catches him, uzaba urangiye. he is the one to be finished. Umunsi urupfu rufata Yesu The day the death captured niwo Jesus, munsi rurangira. that is the day it was done. Urupfu Death na kuzimu and hell na satani and the enemy, nibo Yesu yatsinze i Kalivari. Jesus offered Reka triumph for them. tumukomere amashyi menshi. A mighty round of applause for our Jesus. Hallelujah. Adamu watsinzwe ariye igiti. The Adam who was defeated by eating a fruit, Adamu wa kabiri yatsinze kubera igiti. and the second Adam overcame because of also the tree. Niyo mpamvu umuntu yarinze aravuga ngo ndashima umusaraba, ngo ndashima yava nziza, ngo ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu kubera cya giti cy'igorigota, aho niwe insinzi yacu iri. Reka dukomere Imana yacu amashyi. That is why a singer say that I do thank the cross, I do thank the grave, but I mostly thank Jesus because of what he did at the crucifixion. Let's do have a round of applause to Jesus because of what he did. Impamvu ya gatatu yatumye batamumenya, The third reason as why they did not bari know bafite him, kwizera gukeya. they had little faith. Kamabwira iki kintu cyantangaje. Let me tell you something that has Hari ibintu surprised nka me. bitatu byari byabaye byagombaga gutuma bizera. At least three things that happened would make them to have faith. Icya mbere, Mariya na Magdalena bari bagiye mu mva bahura n'ubusa mu mva, basanga iva iri empty, ngo bahura n'abamarayika bababwira yuko yazutse, baraza bavuga amakuru. First and foremost, Mary and Magdalene had gone to the tomb and they found it was empty. So they came back telling them the news. Iyo raporo ya mbere yari ihagije kugira ngo bizere. That first rapport was inevitable to convince them. Raporo ya kabiri ngo ni bamwe muri twebwe, ni Petero na Yohana barirutse bacyumva amakuru y'abagore, bagenda bavuga nayo ni amakuru y'abagore. Nyaka mbabwira iki kintu, abagore nibo bavuze amakuru y'impamo ya mbere, nibo bazi kuzuka kwa Yesu. Tujye tububahira icyo ngicyo, nibo bavuga butumwa ba mbere b'umuzuko. Yes, and then second, they said that at least Peter and John would go there to witness because they thought that it would be the rumors or because of women. But let me tell you this very well. We have to obey and value women because they are the first evangelists to speak the gospel upon the resurrection of Jesus. Bumvise amakuru ya Petero na Yohana nayo ntibizera. And then secondly, they had the story or the information from Peter and John. They did not believe. Ntibanyurwa ubwabo, bajya kureba mu mva basanga irarangaye, ntibizera. They were not satisfied enough themselves. They went at the tomb, but they did not believe. Bahuye na Yesu bagenda nawe bamubwira ko bababaye. Bivuga ngo Tomaso nicyo kibazo itorero ryo mu gihe cyacu rifite. Turi ba Tomaso bari moderne. Now, encountering Jesus on the way to Emmaus, they say that we are in total grief because we cannot believe that he is risen. That is the greatest challenge we have in nowadays church or in the modern church because most of the people are the Thomas. Kwizera, Faith, ijambo ry'Imana rivuga ngo kuzanwa no kumva. the Bible says that is brought by listening Ngo kumva ijambo ry'Imana. and listening the word of Nukuvuga God. ngo abantu babanye na Yesu ariko nta jambo bibitseho. Which means that people lived with Jesus, but they had not kept the word in them. Kubera ko kwizera kwacu kuri proportionnel n'ijambo twibitseho. Because our faith is proportional to the word we have kept. Yewe umuntu avuga ngo ngewe ngo sinjya numva ijambo cyane, ngo sinjya nsoma Bibiliya, ngo ariko njya nizera cyane, uratubesha. Tushobora kwizera cyane utagira ijambo ryinshi. That is why you shall find many people, they say, for me, I do not read much of the Bible, but I have the faith on a higher level. You are lying to us because you cannot have faith without the Bible or without the word of Mureke God. mbabwire ibintu bibiri gusa bitangaje bariya bigishwa n'abakundiye. Let me tell you the greatest two lessons that I've learned from these disciples. Ubundi ni urugero rw'itorero icyambere ryiga ijambo ry'Imana. First and foremost, it is an example of the church that is studying the word of Ndumva ko God. batari bafite ubumenyi ariko baritonze bahura n'umunyamahanga batazi, bemera ko atangira kubigisha.
Don't you know that they were not informed, but when they met a Gentile, they were so humble and welcoming to the teachings. ya ntego y'itoro discipleship. One of the purposes of the church, discipleship. Reka mbanyure mu kiganiro gatoya. Let me go through the story a little while. Barimo bagenda bababaye. As they were going in deep Yesu sorrow, abageramo ntibamumenya. Jesus revealed himself to them, but they were Ababaza blinded. amakuru. He asked them the news. Umwe muri bo ngo aramubwira ngo ni wowe wenyine wo muri Yerusalemu utazi ibyabaye muri uyu murwa. And then one of them, he asked, are you only a visitor to Jerusalem? I do not know the things that have happened. Arababwira ngo simbizi koko nimubwira amakuru. He said, I do not know what happened. Baramubwira ngo ni umuntu witwa Yesu wari umugira neza, bene wacu bafashe bakamugambanira bakamwica agahambwa, none ko baravuga ngo yazutse ariko ntagihamye. Yes, and then they say that it is a person called Jesus. He's one of our people. He was sentenced to death, and then they crucified him. But the story is saying that he has risen again. Yesu arabumva cyane. Jesus attentively uwo listened to them. muntu ninde? Jesus asked, who is that person? Kwari twizeye ko ari uzaba Mesiya. They answered, we hoped him to be the Messiah. Bavuze Mesiya agira amatsiko menshi. And then when they spoke about Messiah, they were so curious. Ntimuri abayuda? Aren't you Jews? Ego turi abayuda. Yes, we are. None se Mesiya avugwa wate? Now, what was spoken about Messiah? Reka tujye mu bitabo bya Mose. Let's go in the books of Moses. Ntimuzemera ibitabo by'amategeko? Don't you agree with the books of commands? Turabyemera rwose. Yes, we do believe in them. Mwemera n'ubuhanuzi? Do you also agree in Turabwemera rwose. prophecy? Yes, we do agree. Nimumbwire icyo bamuvugaho. So tell me what it was spoken about him. Bibiliya iravuga ngo atangira kubigisha. The Bible says he began to teach them. Arababwira ngo He said Mose yari yaramuvuze. Moses had spoken about Niwe him. Adamu wa kabiri. He is the second Adam. Icyaha cyazanywe n'umuntu umwe. The sin was brought by one Ariko person, ubugingo buzatangwa n'umuntu umwe. but also life shall be given by one person. Turabyumvise. We are listening. Mose yaramuvuze. Moses talked about him, Amanika inzoka mu butayu. and then he rose a serpent in the desert. Niwe nzoka yo mu butayu. He is the desert. He is the serpent in the desert. Abamurebaga bose Whoever who was looking at him, bakiraga uburibwe. the venom would get out of Uwo their niwe lives. Masiya. He is the Niwe Messiah. muvuga cyangwa siwe? Are you speaking of him or someone else? Nuwo dutegereje. Yes, we are waiting for that. Niwe manu. He is our gift. Niwe mutsima w'ubugingo. He's the bread of life. Baramubwira ngo kuravuga neza. They said you are speaking very well. Abajyana mu buhanuzi. And then he took them in the prophecy. Atangira kumuvuga mu buhanuzi. He began to speak Jesus upon the Biravuga prophecy. ngo abigisha yivuga we. The Bible says that he told them while speaking upon Aravuga him ngo abahanuzi banyu that your prophets bari baramuhanuye. had prophesied about him, Bavuga ko azazarwa n'umwari. saying that he shall be born of a king. Yesaya yaravuze ngo umwari azasama inda. Isaiah said that a lady shall conceive. Uwo Yesu muvuga The Jesus you say, yabyawe n'umwari. was he born of a lady? Turabihamya ni Mariya ni wamubyaye. Yes, we do agree it is Mary. Bari baramuvuze abahanuzi The prophets had talked about him, ko yagomba kwangwa na bene wabo. that he would be rejected by his people. Yesaya yaravuze ngo yarasuzugurwaga ngo akangwa n'abantu ngo yari umunyamibabaro wamenyereye indimba. Uwo niwe mwabonye. Baravuga ngo niwe uherutse kubambwa. Nta muntu n'umwe wamuciye igera, bamuteraga icumu kandi bamurenganya. And then Isaiah said it very well that he was beaten and he was rejected by people. He was not familiar with people. He asked them, are you speaking of the same person? Aravuga ngo yagomba kubanzirizwa n'umuhanuzi ukomeye witwa Eliya. Niko Maraki yamuvuze mu gice cya 4. Uwo niwe cyangwa siwe? Baramubwira ngo nukuri mbere yuko atangira gukora haje Yohana umubatiza mu shusho ya Eliya. Nuwo. Yes, and then Jesus continued to say that Malachi is prophesied about him, saying that before Messiah, there shall come Elijah. And then they replied to him that verily John came before, and he prophesied and he did everything in the form of Elijah. Baravuga ngo Dawidi yari yaravuze ngo azita umwana w'Imana ngo n'umwami w'abayuda. Baramubwira ngo no ku musaraba we hari yanditse ngo Inri, bivuga ngo uyu ni umwami w'abayuda. Nuwo. Hallelujah. And then David says
even say that he shall be the King of Kings, even on the crucifixion, it was written on in remaining, this is the King of the Jews. Yesaya muvuze ku gice cya 11 aravuga ngo azaba ari umuntu w'i Nazareti, baravuga ngo twamwita w'i Nazareti ndetse tukavuga ko nta cyiza cyava n'uwo. Isaiah said it in chapter 11, said that we call him to be a person from Nazareth, and we could say that nothing good shall come from Nazareth. They said he is the one. He is the one. And then he was also saying that everything that he shall bring, he shall be speaking in parables. He said that is the very truth, because most of the time we will be set apart to seek for explanations. He said, continue. And then he said, continue. They mentioned that he was saying that he would heal the wounded heart. That is the only thing he has been doing. Isaiah said it also in the prophecy, saying, shall be crucified by the two people or the two thieves, yet he was crucified by the two and he saved one. Isaiah also spoke in parable that he should be nailed and also his feet would be nailed, that he would not be broken, and the knees would not be broken, because the Bible had prophesied him and said that he is the Lamb of God. He asked, did they add anything else? They said that verily they had prophesied about the resurrection. And the psalmist said it clearly, said that you shall never allow the righteous to go. As soon as they say it, and then verily Jesus also added that he had said that also he shall sit on the right hand of the Father. They were amused. And then Jesus asked them, why are you doubting your body? Whatever that was prophesied about him had come to pass. The only thing was remaining to resurrect. Why are you doubting? He said, you foolish. Why are you delaying to grasp? The gospel changed their lives. They began to get rid of it. When you're studying the word of God, our hearts are healed. When we read the word of God, we are revived in the life. When he began to speak to them, it's as if he was only passing by. But they had reached a place. And then they said, please let us go with you where we were. He accepted and entered in the house where they were. After entering in the same house, the Bible says that he broke the bread. After giving to them, the Bible says that their eyes got sight. They recognize that he had risen. They recognize that he had risen. The King of Kings has risen. Many people are blinded, but the scriptures are clear. Yes, ahimazwe. Praise be to Jesus. Arimo aganira nabo. As he was talking with them, nakunze amagambo nsoreje akomeye. I've liked the words that I'm winding up Baravuga ngo with. ubwo yavuganaga natwe atubwira ibyanditswe. They say that as he was speaking to us with the scriptures, imitima yacu yariguwe neza. our hearts were at peace. They were Kamabwira crying. ikintu kijya kirura bizera. Let me tell you something that releases the believers. Nukumenya ko Kristo yazutse. Is to understand that Jesus has risen. Pasaka Passover, kubizera niyo nkuru iruhura imitima.
To the believers is the story or the news that relieves the amagambo heart. ari muri Yesaya avuga ngo muhumurize abantu banje ngo mubabwire ibyururutse imitima ni amakuru ya Pasaka ntabwo ari ibitangaza ni ukuvuga ko Kristo ari we gitangaza yanesheje rupfu yanesheje satani kandi azaza kugira ngo twime ingoma y'iteka ryose. The word of God that we read in the book of Isaiah that says that you have to strengthen the feeble, those who are weak in the knees. It does not mean about the miracles, the signs and wonders. It only means about the story about the resurrection of Jesus. Batangira kumwinginga ngo agumane nabo. They began to beg him to stay with them. Batangira kumwinginga ngo agumane nabo kuko ibintu byari byahindutse. They began to beg him to stay because things had changed. Yesu bela nange Yesu tuvuge gutyo ngo gumane natwe. Hari umuntu uzavuze ngo gumana naje niyo ndirimbo. Dusenge duhaguruke dusenge. Let's raise up and we pray. Duhaguruke dusenge. Let's raise up and we pray. Kristo wazutse ajya yigisha. Christ who has risen teaches. Kristo wazutse ajya sabana. Christ who has risen has intimacy ajya with you. sabanisha abantu n'abandi. He makes people to be in a good relations with Kristo others. wazutse ajya humuriza. Jesus who has risen comforts. Imitima yacu yariguwe neza. And then our hearts were burning. We're at Kristo peace. wazutse ajya hoza abarira. Christ who has risen wipes the tears of those who are Niyo crying. magambo yabwiye abagore arabwira ngo mugore urarizwa niki. That is the word he told to the woman. Woman, why are you crying? Reka nkubaze niki kikuriza none. Let me ask you, why are you crying? Reka indirimbo umwuka bayoboye tuyiririmbe. Lead any song you are led by the Spirit. We Fasha sing it umuntu together. utarakizwa kwakira agakiza. And help the person who has not received Niba hari Jesus umuntu hano come. utarakira agakiza, If we have anyone who has not received Jesus, afasha in the azamura midst, ikiganza musengere. please raise up your hand. I pray for Umuntu you. ushaka uno munsi guhinduka icyaremwe gisha. If you want to be a new creature, please raise up your hand. Kugira ngo matandukanye n'abandi atambuke hano imbere musengere. So please, you can step forward and I pray for you. Ndasengera umuntu uri hano utarakizwa. I'm praying for a person who has not yet gotten Kuko saved. Pasaka ni ugucungurwa. Because Passover is the redemption. Ariko ucungurwa ari uko wafashe icyemezo. But you get redeemed after making a Ngwino decision. winjire nawe mu maraso ya Yesu. You also come and be in the blood of Niba uri hano Jesus. utambuke hano. If you are here, please come forward. Ntureba abandi bantu bari hano. Please do not consider Buri muntu others. yaje ku maguru yiwe. Everyone came on his Kandi own. azabazwa ibyiwe. And you shall be accounted on the Niba uri things hano of life. utarakizwa utambuke. If you are here and you're not yet saved, please come forward. Ndanabwira n'abantu bankurikira online. I'm also telling those who are following me online. Ndanabwira n'abazankurikira nyuma y'ahangaha. And I'm also telling those who shall follow me Niba later. hano uri hano utarakizwa utambuke. If you are here and you're not yet saved, Reka uko umwuka bayoboye turirimbe. let as the Spirit leads you. Arakoze.